ya e uyo lea ya o nei nisi na vaenga o le si tatou tala oto o le tala la lea na ufia faitala tu lavana nei na ua faatala noa mai ana lela e news mai Samoa se fina ngalo o le CEO por faululunga o le malai vaalele ia le sunga tu munu vau e vile i le vaa fo i lea au iska ka le vaa nga le mai e Samoa observer fo mai o le mystery uh, plane or aeroplane le sa paka mai o le private jet fo i lele le sa paka malai paka i Faleo'o lo le taimi nei o le la sa fea nisi o le au faasalalau mai Samoa ma fisilingi ai matamata tua walanga lesia mai lunga social media na matua yo fia faitala lava po o le atonu la le va alea ai uma le liso le ua poko fo CEO ia por kikieri ioi lau sunga ko manguvao o lau whakarangoanga i rungo TV1 e makua ia ule mala malama po le hale winga ia e matua ia ule mala malama e o ar kanga karenga whakarangoa oi saka kaunga ko aku ia ku ingisi fa afisidi. No, don't be angry, ma get me wrong. O le Halloween o la utala. I oe fa fikai o le ua mawala vangoa ke su mai e fa mangingo i le akungu. Ai e kere i ka ua mai e le iro po le Halloween o lua fa karangoanga. O le po le Halloween o ngā vaa. E oe. A ka ko wongi ko ke fai kau i lau fa karangoanga le fa karangoa mai o le TV tasi. TV1 i Samoa. E umaya o le hamo ke ngefu. O le hale purpose o le vaa. O fea le akungu ue sa ue le vaa. Ai sauda kali aku manguvao. Fai mai. Whawhisiri la tunu po i ona lea waka. Mora sila fie paua ia le information e maua le pulengo mlai wa lele pe tō fia le pāsese. Lo le taimine ia tō lima le pāsese au fia ima le pailate. Hai le ta ua mai ngoa o le pāsese. Awa pea lai fia maua le atunu ia tai fai o le malo le po i tangata no mai. Ia. O le ground handler tauna ho iai. How can you allow a vaa e land loka kwa kungu e le mawhainga e publicinga ngi information? Ai e whai mai nga o le lima, paule me mwhainga o ka ua kua, nga o le lima ka ngaka ngau mai ai, include ai maripai laki. Ai whawhiwhera pe a whai o ngaka ka whakupu wharavilavi. Tole. Se e sau ai kou karangoa li o maku, la ke iau kou fia porkiki, kou kere iau kou porkiki. Ya. Nga ko va ai whakarangoanga ale CEO. It was not enough. Ele ngia information sa au mai. Yes. Nga e ka unke ia le wa kala ngo fu nga me o mawai ngi kupe. Ele o worry ngi sing kupe. Le la ko mo o mai karangoa ko mingska. E fe alor fa il fa ngor karangoa. Yes. E vile la kalanga le fa ku la sunga. Le la karangoa mai fu pe or karangoa mingska. E fe alor fa ai le straight le point makarango wanga ko nga me fa mai ia mai oro ma wai fo ka ko swasering wanga me swasering aku mai ko ke karango fa nga upu mamadu o ko fa urulungo makanga awore la wasar fa ngor karango i rungor media ele yang nga upu fa pe nga fa mai mo fo ka ko fa si swasering be professional a wore ma fa nga career visiti fa ide ongi sikala fi fa rongo ko ile ku o wharangolongo lua whakarangonga. Nanga ngō fia mga au, e ri poki, ngō fia mawanga po le hale ango riu o rofinga aro. Ai saunga. Ke ia lewa e ngō fōmi milo lua whakarangonga mare kenya lea. Mai whamai e ia, paule mea o lai fo ia ile landing fee. E le kea lea kungu o ngi landing fee. E le kea ngia kungu wai leke ke le, po ai fo ingai manguia i ngā kupi. Ai paula le me kea, o saure vaa lea mangi wha amai. O saure va alea mangin vaila au o onga. On kanga kai o mai le va alea on kanga kai ongo alea unga. E ui wa umanga e fai mai nga sau mai le ale ofisa. Kadia le ofisa lea, kadia le ofisa lea. Ai se ala me kere kango i loa e public mai informations o le va alea. Fai ngo fie ia. O le va alea, o le va a sau mai siamani, whake kainga. Ia o le va moe moenga o le au va alea. O lo i singa la kupuro keki mongi su enga. E tūlanga o history o Samoa, ia ma ua whaamaria ina i lalo vaenga o le ar tūlafo, ko inga karangoa ngai karangoa mai mor CEO.
ai le o le oso afa mai ia o me la le ko ki o le vaenga le o le crown handling o le crown handler a o fea ia le crown handler o ngai ko ki fenga ruenga fakasi le malai va le ko ki ngalue sa o fenga ruenga le crown handler malai va le New Zealand sa o fenga ruenga o e wa uma mea ele po mala e o ngai ke loa so ye ke fe lo fai mau kala